Protekle nedelje održan je prvi zvanični koncert, ali i prvi rođendan plesne grupe Broadway DC, koja u svojoj ponudi ima najrazličitije vrste plesa. Od popularnog i atraktivnog MTV plesa preko jazz baleta do hip-hopa. Dragana Cvetković, koja je jedna od glavnih odgovornih što MTV plesu i raste popularnost u našoj zemlji, objasnila nam je koje su osnovne razlike između plesne scene u našoj zemlji i dalekom nam Broadwayu, gde Dragana redovno i nastupa. Miodrag Cvetković, najavljeni kao čarobnjak, bio je specijalan gost ovog koncerta. Brand new Liberian girl, you came and you changed me, girl.